depan. Lebih itu kan bahan kita. Kami racing Ardeniosa tadi. Nah, terbaik next kita syuk-syuk bayrong ya pi. Ngipil sebaya yang nongstoi pada nasional highway ya ke reurampa pada ke rampa ya ke longkeming ya ke sama cai bacendrang pada highway please bon mentah. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? dia juga punya jersey kebarang li sekarang yong kita naga MLP football team kertang kilong kundi jersey nomor iwe kan bowling star Linkoi substitute jersey nomor kendai Galshan Kling jersey nomor masalah sih dia nang baru jersey berapa boleh malware berendam head coach Hip Kuparlang Karsiang assistant coach Besar Maryang manager CM goalkeeper Rexten Sakma Pasio Penskandal Prisbunia good lah kena